Ngisaloku ngishilo ngithi umjolo uzosibulala. Ngise-supermarket ngihlangana nomuntu engangifunda naye kudala. Ayike sihlale phansi siketch up nje sixoxe sikhumbule indaba zakudala zasesikoleni. Useyangitshela ukuthi hayibo phela umngane wami uNtshebe Nkosi yami ave kuthanda. Usefisa ngisho nokuthi nje avelana kushade. Cela ukukutshela ukuthi by that time bekade ngihlala eGoli. Hayi-ke uNtshebe-ke athathe ibhanoyi ezeGoli kuzoxoxwa-ke ley'ndaba zama-feelings akhe. Mekafika kuNtshebe bakithi uNtshebe umuntu onamahloni uyayibona lento leyo sixoxe kangitshela ukuthi ufila kanjani and usefuna ukushada uyazi ukuthi mina ngiyi-wife material akekho omunye umuntu amfunayo ngaphandle kwami vele nasesikoleni bekane crush ukuthi nje bekasaba ukungitshela. Hayi-ke kube indaba yokuthi siyavumelana-ke noNtshebe nami ngimtshela ukuthi hayi kuzoba right ngoba nami vele I'm moving back to Durban sengiyosebenzela eDurban. Hayi-ke ngibuye-ke eDurban hayi-ke noNtshebe-ke ziyakhipha siyathandana kumnandi nje othandweni lethu noNtshebe. Sifida amadada sidlo ice cream nje siyathandana noNtshebe. Into ebuhlungu ukuthi-ke uNtshebe-ke ungitshela ukuthi nje yena ikhofonoza akayithinti uyoza ayithinta emshadweni. Cabanga sibhizi siphana namajubu ukudla la uye kukupha mina. Ngicela ukuntshela-ke uNtshebe-ke kusasenjalo angitshela ukuthi yena uprefera ikhofonoza engashevwanga engagundwanga. Cabanga-ke bafethu ngilikhulise-ke ngilibeke ihlathi nelazi ihlathi linuka kanjani yo ngeindaba zikaNtshebe. Hayi-ke lufike kusuku lomshado-ke phakathi kwami noNtshebe into zethu seyivuthiwe. Indaba zethu namalungiselelo yonke into isi-right kumnandi kuhle emshadweni wethu ziyakhipha nje mina noNtshebe we are getting married but into ethusayo la emshadweni bonke abantu bana that sad look ebusweni mangabe bebuka mina ngathi bangizwela ubuhlungu ngathi bathi ayisencane intombazane mina bengenandaba-ke bengithi ubuhlungu obabo because mina uNtshebe usebenza kahle uzokhona ukuthi angondle uzongi-afford noma uzomuhle unayo yonke into enhle nami ngiyasebenza mase kuthi impahla enkulu yize phela singadlulanga le kodwa nganginokumncika nje uNtshebe ngizwe ukuthi khona iyasebenza impahla enkulu iyajekeka impela. Hayi-ke emshadweni-ke abantu nje banolo set mina nginendaba ngiyidlela nje ilife ngi-enjoya umshado wami kanye nomuntu wami uNtshebe. Lashona ilanga ngosuku lokuqala emshadweni wethu mina noNtshebe. Hayi-ke bafethu-ke ngangigqoka into eyisexy-ke nani niyangibona-ke ngifika usiswenu vele nje ufake ilingerie. Ngicela ukunitshela-ke behind closed doors siqale umsebenzi of the night phakathi kwami noNtshebe. Hayi-ke nami-ke ngilibekile-ke ihofonoza ihlathi nje isehlathini impela ngathi sebush. Hayi-ke uqale kumsebenzi-ke kuqala umsebenzi hayibo uNtshebe ngithinta endaweni e-right ngangitshela phela ukuthi uzothithiza njengomuntu oqalayo akubonakala ukuthi umuntu oqalayo. Hayi-ke ziyakhipha kuNtshebe vele umsebenzi uyawushaya umsebenzi uNtshebe. Hey ngize ngisho lo muntu cha useke wangilibazisa isikhathi eside kangaka umsebenzi ushaya kanje. Angenikholeke bafethu Jess Maria Master busy noNtshebe uNtshebe avelane nje uNtshebe ashaya unumber 2. Yebo mangabe sekufika esikhathini la esekumele afike khona ekugcineni uNtshebe nje wagcina ngonumber 2 wafuhluza uNtshebe kwagcala umbhede engathi nje umuntu okudala wagcina ukufuhluza. Jess Maria ma uyithini indaba enje? Hayi-ke ngitshela ukuthi hayi okharade sibadle emshadweni simoshakele isisu sendoda sonakala isisu sendoda. Hayibo day number 2 day number 3 laphela isonto ngenze njani mangabe kunje? Ngiyathutha ngibuyele ekhaya ngiyadivorce kwenziwa njani seke nje ningihlebela ukuthi isimo esinjengalesi if kokuyiwena wawuzokwenza njani? Wawuzophila kahle ngoba uNtshebe wazimanide enginikeza ilife emnandi kodwa ubekezela ukuthi ebusuku indoda iyaphunyuka or uzogoduka uphindele ekhaya. Ngimbuze kuNtshebe ngithi muntu wami hayi ngeke phela this is too much into ezothiwani le senziwa yini lesimo? Uyambona ukuthi uNtshebe mangabe sekwenzeka lento le uyaphoxeka ajabe ubone ubudoda bakhe buvelane kuphela nje right in front of your eyes. Hayi-ke angitshela ukuthi uNtshebe naye akazi lento le uqala ukuyidiscover esajola mangabe ejola eqala umjolo nje ukuthi wathola nentombi kwenzakala kanjalo waze wacabanga ukuthi mhlambe
Nje izinto zabantu abadala, usehambile iy'nyanga, wahamba amasonto, wahamba yonke into, kodwa nje lutho ukusizakala. Ake bafethu, nami ngagcina sengifika la engihluleka khona. Sengiphelelwa khona amandla. Ngicela ukunitshela ukuthi ngaqonda ngqo kumaloya ngafaka i-divorce. Ngamdivorce uNtshebe. uNtshebe bekangikwatisile because akangitshelanga ukuthi unesimo esinje. Kahle kahle mina ngifana nomuntu orojiwe kulomshado. Ngicela ukunitshela. Hayi-ke ngamdivorce kuNtshebe, ngahamba nami ngayogqwathuluza impilo yami, ngizama ukugqwathuluza. Hayi madoda, phela ngiyintombazane enhle, nani niyangibona ukuthi ama-hips izinqa nje kuhleli on the right places. Hayi-ke bafethu, bengithi ngithola uthando, ngithandana nalo umuntu nje angilaxaze sokwamafinyila, abantu nje bangidelele nje engathi senginesidina, nginesicefenyana othandweni. Cela ukunitshela-ke ukuthi on the other hand, uNtshebe ngathi inkinga yakhe yalungiseka. Ngathi lo muntu womndeni wayebophile amafindo, wathi mangabe seshona waconfessa. Ngicela ukunitshela ukuthi uNtshebe ushaya ngenu inapa, intombazane enhle, uNtshebe usemathandweni. Lapho mina angigowi kulomzuzu. Sengifise ngathi mhlawumbe singabuyelana noNtshebe ngoba huye owangifaka lesikhwakhwalala. Yenziwa njani-ke mangabe isinje? Ushonaphi? Ubika kuphi? Comment down below ukuthi mangabe usesimweni esinjengesami wenze njani. Buzz SA to all social media platforms. Ngizoyibeka lapho-ke indaba yethu okwanamhlanje isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Ngiyanithanda kakhulu.